Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Semoga anda ya alhamdulillah kita mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Udah boga rezeki saeutik hayang we muludana tuh orang meh berkah gitu rezekina. Ampun subuh kene budak can hudang ka pasaran orang nyisihkeun rezeki tak meh berkah si orang teh mau dibawa di samun pangor nah begini oke ngelawan ka indung teh. Itu buka lipan sekalian beli meh bodom lah bayar lah. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihi nusur. Amin. Selamat pagi dunia. Ma. 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 Ma, pembedakan kan. Ma. Pak, terima kemananya? Tahu? Mak, 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 jangan tahu? Ini, mak. Mami, mamanya gak tahu aku selamat. Ima kemananya nih tara-tara biasa nuga di hau. Ya Allah. Nih mah bawa ke pasar meren nih anggornya nih terang udangkun. Mama anggur Gun, ayo ngomong kau ini. Gun. Nan. Ayo ngomong kau ini yuk. Nih barang kieu mah atuh geus beak geus kote nih. Nasi eta mah rajana mulu. Ayo. Mbok Anis barang era sok dicarekan kudu bogana geuning. Anggun. Adik. Adik itu yang aman. Alhamdulillah. Ini kesampean kan. Iya
Tuh kan, udah kabur. Agak sedikit. Memang dia. Luwat ya. Luwat. Kalau saya celah. Ya tuh. Un. 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 Oh, dia bantuan, Mak. Ah, Ani, disuruh motornya. Ya, ya, motor. Nana. Nan. Nan. Mak. Masih pasar. Nih, Dia bantuan, Teh. Bawaan. Mama, bawa bantuan yang ini. Yuk. Berarti bisa bantuan. Coba pisan tuh. Oh, buat euy. No. Ke bantuannya. Rek buludan. Heeh. Oh, temelina naon dah, Lur? Mama anggur nyanyi, aing minta duit geura abdi mah tara dibere, geura ke pasar wae. Mata itarek niat muludan. Geura ke minta 2.000 tara dibere, ai ke pasar we terus. Niat muludan angun, iya teh emak teh lain pedit, da teh hayang boga niat gitu. Cek netizen ge cenah waromen na masih anggur masak ke pasar wae. Bae we atuh, berarti loba rezeki nak gitu we. Abdi geura minta duit prage 2.000 teh dibere. Oke, ayo. Asal bantuan emak, ke dibere 2.000. Bukan nih yang minta duit tuh ular ulin. Entang ulin iya bantuan emak. Mau gujud, mama era hajat wae. Atuh mau gujud bantuan aku. Kata aku mau aja mau gimana bantuan. Ini mah bantuan. Mama rek ngurus lauk ini daging. Ini panggil goreng ke itunya. Duh, enak. Goreng tuh. Sok atuh bantuan. Meh tere. Berat nih. Emak tempo meli daging yun. 12 kilo. Tadi nama emak teh rek meli mie. Naraik mie na. Mana, Mak? Mak, Mana? mana mie naraik? Harga mie. Ojok mah cenah naraik. Astagfirullahaladzim, main mana? Legugna. Harga mie naraik, kekatahan. Di mata jadi itu meli mie, kemana beki mie? Ada yang mie luhur, Ojok mah naik cenah mie. Tuh nya mama di beli lauk sagala deui. mana jumlah segala? Apa nek syukuran mate? Kan itu teh lauknya dipakai mulu dan teh. Jadi si lauk teh atohen dipakai syukuran dipakai mulu dan teh. Tah ieu teh si lauk tehnya tah nyom teh keur maca sholawat. Ih. Ngadoakeun ka urang teh rek ngagungkeun kelahiran Nabi Muhammad. Tah itu naon tuh? Mata lauk nyom teh keur maca sholawat ka Nabi. Atoheun ieu. Lauk dipakai syukuran dipakai mulu dan teh. Tah balona tah. Nya.
kayak itu bantuan itu di jero liminnya Ocai. Awas. Itu. Itu kan. Naon atuh nararek naon? Kakak. Nih belanja kuatkan kalau bakitunya nih hari minta duit geura tara dibere cedit bawa abi teh lain anakna meureun mama gitu mama geus teh nyaa meureun ka abi nih heuk abi teh dilahirkeun di orang kayanya nih mama cedit